Good afternoon, everybody, and welcome to this Fingal Libraries webinar with the writer Doireann Ní Ghríofa. Doireann Ní Ghríofa is a poet and essayist. She's the author of 6 critically acclaimed books of poetry exploring themes like birth, death, desire, and domesticity. She has been awarded many awards, including the Lannan Literary Fellowship, the Ostana Prize, a Seamus Heaney Fellowship, and the Rooney Prize for Irish Literature. Her debut book of prose, A Ghost in the Throat, was awarded Book of the Year at the Irish Book Awards, and it was kind of Book of the Year in every other way as well. Doireann, you're going to start us off with a short reading from Ghost in the Throat. Yeah, absolutely, and I want to thank everyone for being here as well. It's great to be with you all this morning. Scéal chomh atá ann, nuair tháinig an uilliocht chuam I dús báire. Doireadh mo dheadó an a hín. Bhí mé an a hóca leis mar dhuine, agus ní bháin gur cadre bhaidir nach gur cáirde sadrin chomh maith. Ach nuair a bhór an clán an gléoch chun teacht chuig leaba bháis I leor na híthe. Déanú an cinenne nach mbeadh sé ceart bheith ann in aontaí le lena bhóg chóg le mo bhac. Séir de hála ná, gur ág sin gur mé liom féin, agus gur mé géirí mo bhac a car ina chola. Bhaig mé chó uignach, agus bhí mé faoi bhrón. Agus hála gur tháinig lína filíochta chuam. De réir mar a lean an lína seo. I mo cheann a rís eile grá sé chó aisteach. Nuair a hit mo bhac ina chola, léim mé ón leab agus rith mé ar timpeall an tí, ag léarg peann is pár agus scríbh mé síos na línta sin. Agus rugú dá an omláin, agus bé an oíche sin a rinne scríbhneoir díam.